Ner mala ken yam male anda manduni shankosnyak an wale shanka waro ka pai bangwan ron kina dang ro widi jan dang ro widi diech gore jan o ba men le rode ba jalad ya gwasame ka tungnat no men ban kwen gwasame men chituok ray wich ka so Sudan ka kwi Dr. Machar shikon diala lingano Riek Machar aramimo micha church ke cha tin kontin ba de look ke kwide ki ke kwidien chakalat Riek Machar chi jan karwade cha jone jan kana ga nuare tin kokien shit kamen tipot kang ka te doblam teten kan gan worditi kanitin content chaka charge scale mi chala no jin chaji chai ke dur ki chai jugo no jin chiran chienak nyu the jen o ramamo gwadun we jiluktin she can already decide you can gwe jen o bi kana lat kotin content chicken kalat tin chala do kuma kirme yadit katibej batch shika detectiak gwasame min lokaji la ja loka aramimo michitere kuma kana mone aramimo min la shwale neutral ki arami tele sai ke tele kwin makaba ramamo jaram dana la ji eluk chaji eloke arami kule la gwantero news kono malat ke gwazameni tele chuong ka cha chuong cha de bejek jawe chalat anetin konti la jingwani anetin konti dong tungot te ke nyam dien rewi ka South Sudan de kola no netin konti kelke kirme yadit teke wutte mi cha kwan ka kor gwade paiwo wudu moni shale Dr. Joseph Genga Kech aramkel mi pai kwan cha kwarte nyam te konte la jingwani Minister of Justice and Constitutional Affairs te konde cha wuch chwara din chwa je kulinong rami mo share familiar katin kon lat karodin ban ngai kone kirla netin kon dong tin ba ben kap ko bom ko jin you have to protect a position down teething ke manana kebi la jalele en kir so che wudu me che jakwan alo be Riek Machar be jeben lat do badana dong de je yen kaje kano betin kontin weekend o dealing winmon ka do badana de ko ngai ke jen o Riek Machar ken ko na yen kel yan ka dur mi chikene dur la Minister of Justice wudu chalka me Dr. Joseph Genga kaje wujane jen charoy kana rewi ki juba gwan mi mo che jimi dia cha ka cholten mi charajo chela do ne jenisha first by President Dr. Riek Machar kan ne dang badek ko ken la top leader ka kuma SPLIO kan ne ti jendang rewi kel ko ken wa ken cha ka charge ke cha ka nyodwer ken ken cha ka charge ka dwer di de long and dwer to ka dwer bej ti dera ande je no de jenak bani cause mi cha juji no dong ti ka dwer gwada dan waji lukten of course ko keep in mind ni wona ne Ramadan en lugi ka kuji charge gwantero katin kon cha ka charge ke menyam awa a murder muluni dokolar no luch chicken ka luch ke chicken kanak jena nyam na mone mena dien treason mnyon jenwo waken ken kuma ken go ki chicken jal ka pin chik mi jegi kana olel lo chika we against kirm yadi government so treason na mone mena dien gwaseme waken chicken etin konti la jitter kuma chicken ka moy ka kwak financing terrorist act lo ne content tilla nuari ko skani de kon lat ken o chimi jeglat ken wer wai army la je nuari
wane to ikan ko mun ka kwakta ku kan ko le ter ke je maraden wa chicken ngot ke bom dana cha yorpinya kirm yadi chicken look so chicken the aka gan state authority ke joran cha la da kum kirm yadi maraden wa chicken crime against humanity chicken la da do chicken na chicken kanak duer la lar ke no duer mo chi duer mo gwa chit ke duer ko ne chicken yadi chakalat ke 2013 me january nak thousand of them katel me cha lel ban tel me cha na lar gwad me ko rai kon ngama na lat kum kirm yadi de no men cha lat kum kirm yadi chicken la do ne ne chike de jeg di ala tie chicken ke yorwi dakeng machar kore da ne chi tuore wi kanasir gwad me chi point den kirm yadi la kum de chela do ne ne sha de indi chop ko kudang rawi de jen die cha kanak no no anchanga mo gwad da ne chi ngane nuare tin ko la jiwich chike nyin ke kume chede mentama dong de kume der nyin ke ngane cha de la no kume na mo jaram dana te ka long kon point jaram dana kule jeng ni jen ka logo linga ne ko de civilian so chi civilian gan ne chu gije no miloko je miloko ne den bene ga ka ajen ko kor le to ko je kene dia la ti cha ga la duinga cha ga yu wi dakeng machar cha ga yu wi potkang cha ga yu wi General Gabriel Doblam ko kane da malan wari akata ga kuma spilayo so kada dia la team me chiro da lat kana sere jana danan kwa ring machar kan ne ko la jikwara kwa gala chai keje so mi chikana meni rek machar mi wi kon me chiro da lat dung me rami mo chite dia le kon cheka sponsor ke jram dana teka lwang katai dane to kor keje de kon chular no donc de la wone ko be wudu chal ke majura kana tandien be gorno ba ke ba kwet ke ba kanang rei we ka juba achang me chire kila otwo ke dia the next day dan chi kore otwo go je no a chawon no de kana but instead ko ne re konte nyin ka jang no SSPDF ko kan kanwari no chegwi je no ti dialti be ke pin karing machar ko ejene nwer waya me tege tedang atege tedang dakre machar so ko kuje mo kana dialti ba ka di lat wi nanten kon tila kwar ko ring machar anwar ka pot ka anwar ka dobla manwar chikan kuje no diali ba ka lat wi gane no lom wi kon tem na me chela ngod la siasa je wo kam dore dangro alan nwere kana ja so en ken chidena me shi mi tek tek amu bombom en dakre machar pot kang ke doblam ka gan were kan dia en mishirna me en we dana shala region o cha ka chai ke je ke chai ni te bej no shikim yadi che nyoko mu gure je bentama che pot kang kana dakang machar che ga lena wo ka position ken ngai kon pot kang minister of petroleum dakang machar gen first by president burai nam rai kone che ring machar che ben pin yu kwam che longot alo aramimo mila kwar tam murai kone no charge suspend already amenmi cha trial ke look charge kon look ko kan gade chala do baga nangwa look ke look money bajalat dio je ke live video ke bajaling ni dial mdan latke aken no mo mi che kire lat so kire cha kan kwadang jogoti cha ka wuch kane diale ko ken ring machar la first by president che wuch e pot kang che wuch so mugi kone no bana jadil ngajin wone ne katin chala da kirmi yadit ke kane katin kone kwanya la bangot no baje la lede ken kane timo ala jidwaren a chien ka already gwantare che jide mu luga gwa mi gujije kede mu tok so wo daga gade kai baga nan ko ba ko look ne ri ko la neke bianga jeno at kam dien kelu no tele mu gwa ambu tok ten ko magui kone kore dane tok kanasir ne te konte nyin ke ngwana nuari gakto ke de dien so chi de ni kan look no linkan madala ko cha kamodo song min go yen chwa jen nyenye keke ko kuma ngeda rode en oda na dere kenak jinde ne ko dere kenak ka ku ko yikeni jogo no shine igor so mi chidna mo jene dana ci kono shunen ci rek mu yetede te ci tok ne ka gwate da antama ano be gade be kuluk ano ka be kan ngre ti jen ko jandan to ko tema mi cha gade aw jegder ano ka cha
cha ka gwijin wo ka ne te ga duir and then ba ka yen ka run ka ta dan che tok but before that chan na men ngach ala luga cha luke Kennedy County la Minister of Justice wa can take a mistake Michigan made and that mistake wa take a Michigan court ko lar kana no take a crime against humanity mishala Dr. Machar wa tala je ka constitution dung South Sudan anyok en man Michigan court wa article da dien murai kam da dien chiro ne jen ka jen mission mone right now na ma jatene tema chane tin kontin la jingone jaga jogono yen gul yen taro ke dun gul yen kuch si article mu da dien si ajono ka biaro ke kwida ka ci janda na dong teleje rei wujana mone so cha jo me cha jelok ka reaction da na ci tok rei which ka sa Sudan ke yen man cha yen Dr. Machar ke cha la no jen luga da na baluga ko cha na cha kanak ring Machar shi ka react ba amene ne kon la jang and point din kana fanken chicken manana shalat ne de konte la quarten cha kwanya kirmi yadi de kana me che fair no katele mu gwatin katele justice mi atin mi beno ba jangne wech ko betekaro alki be korbo woni jen ka woni am no chicken mi shina mo chicken lat che tegaram ken mi chiraj mi shale jol nom ngek jen wudjane ramkel mlaroj ka tok jalar no en system me mishala de kirmi yadit kane gatin konte kel ke je jani shi ka jang dial kantin kona met kamana lat ke kir jani shi jan but jani bon motot chiro de yale kam ano bi ken nuari kana jang bu kana jako bi garo di nak jenna mo che bego anyok chela do ne ando ban lok Dr. Machar ka jan gwasame jani tele tong me atin jani kaneten konte la chief justice kene de content la jingone ke ba look ba je look wa kwan ke kirma yadi themselves ne de kwan ke kirma yadi adi ne gujide ne re to nyodo jeno chika ngane chika ne te butok bi kenalat Minister of Justice wa be doran chalka will jen wa ram kel me mar ke kirma yadi de la president che jo mo che jelat anyoko jennana business man la kwere rode bulmel ramkel mi alai bo ka kirmi yadi ke teke lon ko che kirmi yadi de kam tongwalong telede por jangne chit ke chare cha kaman wal jira me dane let chare ka Sudan anguda kan kam by president ke bala ramadana la kwer ka kuma spele bulmel awati influence ka kuma take input any decision akwa mego the we can Sudan tem right now ka justice system ke gwada dan tungo teketin at bolmel take nga take influence ke take odara ka gerbo ka kon lat karodian ne meke nom ngek charoje me chala do cha tok cha je bujek kanetin kontin bangot ba kar yalaka alo na me jene na me chiremi kun dore ala yot kene siyase again na me tala tong ba LinkedIn ke tala tong ba jikten but a systematic way to target ramim momela political rival ke jijira momone che kum kirmi yadi boche je nyoko mo gonya jen wonene jene cha Minister of Justice jen chaja kok ke chaja jogo no baji mo ke yori chop ke million ti jendang jok million jendang jok yoto ngwalong wa dong le ke transfer ke Dubai Bank ke taro den dong le ngwaro den ke je of course and raj machine me kana kon jek no micha gorgwa den ban ngai kon tin kon lat ko den ko and would raj ne la tok la jalar ban mi de jen wo rai wi ka Sudan tele tok mi haten tinare le ngata ni mo mi judges ba ka kok ke bi kan mi jek bi kan lat e ka ko ba jinok ke ko ne ti ne de pai kwan nyu de jen wo tele tok mi ba jek tin kon buri en la de won ya mo rai kon gwa sa me ke kui me ala kire do budanan wo jering ma char kaje ngai kon diale gwanda tun wan many times ala election mi shawlat kaje la ja yot kanyam be kire yonyam cheb gor no be la let so reason lele je kaje o gor je no be jen ka kwer che gor je no be kwer be la kamrada dien bana mo ja ka South Sudan ko bete ko bete kerikten so right now right corner
mchana ngaje no charing ma charge suspend ka vice president che jen mala dini jen kir alen malada man biari genene mu wonyam alo bet luka dana luka je be luka do mi shajan do dana do luka je and then break bika remno rodi rewi ka South Sudan che banong ni mal ki tami mo de naren mat ka je rewi ka South Sudan je na madol ne tumon ka je longon tama iben jang pain ke ngai ken madana to ngai ken ba no te ke diman mi chalat ma kwai tut jatin gwa dan te tin ka piji chirmen chi kana lat poingan je ku me te ka piji anana dimande me chalan me ngai kon diale jene reng machar alun keja reng machar doblam pot kang ne dial ko kina kontere te jene ka loinka aka berar ko bi mal bi kena kulu gor in state ci kon me shala da parkol chana jeling je mo ko tu che chola no jen era mi mo mi ci yong dio je ci kon dial video chana jejek dio je ci kon de lana jelong chaje las kemi dian to ngwan bo ne te kon te lan wari no all the speech in kon lalade and parkol che jangan nuer ko de kan tekamal jagan nuer ko de kan tekarwal jagan nuer ko de kan nak jagan nuer ko bi kan chondien bi kan kuje no kangane na makarwa de chine ngwan chika react ku parkol ka social media ki publicly cha jala no men lalade and gwam me cha gathering cha choltin ki ona martin la ya roje against nuer which is not right ka do budan engwe keje mi kwarun mi ko yele go jor e jogo yen wara tone luga ma kwai dun so nyod jen ojen is no longer part of the community, right? So kada tokan dial kati bej anyok parkol chala do telemission men lar kana men chol bana bako briefed ka dob dan dong de naon yam keje a charge gujen ojen lede alan nuer kan nuer kontin loke nuere a chirka naga nuer ka fan gak telemission latin naga nuer kana se telemission latin ke gwana dial bala tema min ma quite to the nuer spiritual leader ma quite to charo de je ko banwari baka defend ana be Dr. Machar beje on no dere de jago bajulun and then she ka benyal no ku ken la no yen nuere no she ayong ka yong dun kel ya luega jen yong amane ma quite to how come ramen mo kudi ma ni wori ma chara lo ngeje ma labi dere cholo no yong no she de cholo yong rama mo gone jen wabi malbe ben so mo quite to take a chonko be benyal ka belar no ering ma chara lo ngeje kane dial kont la jikwara ko mi yos ko mi cerna men wo ban were ba ka weekend ki ba ga jagane de telot alo kwa powren kwa je la watch kake so chede gwaba de no de rodin del jech kade kan di man mi shirna mo de kan lalet me la kwara tama la wiya site karamin dan kuma je ku je lalat ka jano jene ko chonga kwinen to koken ko wudu me choro den wo jene ambassador of peace o jin bi di man bi lat ken mi yadi but antam right now right corner par call go ren jeno baje ko nyala first by president right now dio je ko ring ma cha wo jo ready ka system ring ma cha wo ka first by president long dien power in kelu immunity ndan te ka cha ka drop ndia kam par call ko baje ko nyala nga la first by president begin from interim chairman to first by president ngai ne jon na me ba jang situation ka wasalong che ba jang je ka gwa ko kan garden waran ko na tere yiki juba kinde malde kan kula realeka kan ne content kula mat ka mi dong mi che gwa ma cha na community nuare cha lungu jen wo de rande je yen ring ma char mi yan ka je ka der mi cha la de je yen but kir cha je yen ke 2013 gwa de cha more than 400,000 che connecting cha je yen kana yen right katara misha el responsible kimeda na shoda lat so angom mubu toke 2025 chabjoje no kir chadan dividing nuare kamiken karodian kir chadan dividing SPLIO party you know ajenen yana madoran tiro altetin all the time ko tene de ko kayo ti chunkel ke kire ku nak you know kachikane gwich an angom tuoka wo wonyam ana kuikana kwale weekend nika ana dume weekend ka duoma gwadara gwalong dir ngaje no jina kira gola fai ne kuide kene kuine nika che gore jeno yen pangwi ne kono mare kel no biyene ne to motum brodun dang biya dorun biya jilong but use ya alo biya ne kun biya kulanak so na me kele yaramu yarado
ka yerji pon jiram danen kuleten wenamo no special leader ma kwai tu te ka chuon ke demande man la no ring machar alungija en roje dane shala de kume tel mi din mi kan latin longba ko jega no gujeno ko cha chol already ne kon lan wari no chol kan ma kwaje yong so chi kan disregard eno bia ma kwai tu demande biaje gujelo tele lot na me be perka longten you know rami mo mate ka lwanke te ka power she bi gujeno man chalare zero deri mato deri yik notit kama dana che lar ko run mo tuok chibila ben ka jog ay na me dana kana lat shala diene je ka che jite ka do mo gwa you know after that ngode we ka work ka do mo chode so a position din chi kul putten ta marama mo gwa dan chi latin so ram betel church in the matter so ba lalelungu then ba ko and tam right now we economy wodi bi malbeben jang ka tin ke de na SPDF kani chima kwai tu chadwal ko yi kwa gwate tin kwa je bokren yale but not yet ku kana ma kwai tu limni jan ko ba odor be je lip ka jan kirma yadi demo mi rami mo be gade be kalun ke ba won yam ko dom shore lot and then we kon kurban je lingre wi ka South Sudan of course taram ko kor ku je support everyone kan radial no kono de mal derben banere konti ke power ke den te kalwang chikaneten kontin kule shoot kamal chikan jodi ni kana lin ko we can know if you are nobody to us why do we have to listen to you ajan ta dan teten so mission na me be jangonial be jangare ko we ka wonya so de jogo no ne ma kwai tut te ka char ka te kalwang ko de mandere jalat ko de garde kalon ban mu wa ka ignore mi shit kana me ba ka lokko no lat ka kalat then ban to bay ko ken ban ka len ling so jo me janana gore de nyak yakel mi jiram jidit ka jan channel please support the channel and ka gorno bi janyane de ko ken ko bi yarwanten kon to re wi ka South Sudan bin kalin kan ta dan ten mere ka ja ane bi atagal ban jigmudien bye bye